Can I talk about the term hentai? Yeah, please. Hentai just means weird guy. Yeah. Tai, as in person. Person body person, living being, you know. It samo pomeni weird as in person with weird fetishes kind of thing. Nekdo, ki je čudak. To, če si recimo na sredi, ne vem. Ja, pa ne niti prv, tudi če si recimo na sredi nakupovalnega središča, pa se dereš, medtem ko vsi mirno hodijo vmes, bi nekdo rekel, maybe this guy is a bit hentai, Ne, včasih maybe, ampak zdaj je hentai toliko specifično on the, weird sexual thing. Ok, zdaj se je že dejansko postal termin za ta. Da je termin za weird sexual thing, tako da v bistvu, če je kakšen flasher sred ceste, ki je nag od spod in pol jakno tako sleče, that's a hentai. Ja. Right? Hentai does not mean porn. It's just that the English-speaking side of the internet se je odločil hentai, zato ker ti punce rečejo, you hentai, tokrat. Like, hentai means perv, means nasty stuff. Are you watching hentai? In pa se je to zgodilo, ni pa zdaj to specifično. Kar se v japonščini uporablja. It is sexualized, sam ni ta prav termin. Je tako, da bi rekel, are you watching perv? It sounds weird. Like, you're watching porn, you're not watching perv. Ja, na zahodu so hentai vzeli kot nekak žanr. Kot žanr, in to Japonci tudi vejo, zato ko se zajbavajo iz tih foreigner weeaboos, they make this weird, creepy weeb guy, American dude that's like, do you have hentai in your bookstore? In je tako prav kliše teh tujcev, ker vsi tujci so Američani za Japonce, which is sad. Of course. I'm watching at you Japanese people, ker si ti Japonske si prišel do moje mame in si vprašal, sumimasen, gaijin desu ka? Ne gaijin, je rekel, sumimasen, Amerikajin desu ka? Are you American? And my mom was like, no, I'm not American. He was like, I'm sorry, I thought you were a gaijin. Excuse me? Obstaja svet izven Amerike?